2025 আৰু 2026 এই সিজনৰ বাবে গ্ৰীণ লাইফ ইকো টুৰিজম সোসাইটি নেতৃত্বত এই মটংকা নদীৰ এই নাগাপুৰত পিকনিক স্পট এই বছৰৰ কাৰণে আজি খুব উদ্বোধন কৰা হৈছে। ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰা হিচাপে আহি ভাল লাগিছে। ইয়াত প্ৰাকৃতিক যিটো সৌন্দৰ্য, ইয়াত মানে ভূটানৰ পৰা বৈ অহা মটংকা নদী ইয়াত আছে, ইয়াত গছ-গছনি আছে, চৰাই চিৰিকটি ইয়াত আছে। গতিকে বহুত সুন্দৰ ঠাই। ইয়ালৈ ৰাইজে পিকনিক খাবলৈ বছৰে আহে আৰু এইবাৰো আহক। অহা দিনবোৰত যাতে এই অঞ্চলৰ মানে অৰ্থনৈতিক দিশো যাতে অঞ্চলৰ ৰাইজেও যাতে ইয়াতে বেপাৰ বাণিজ্য কৰি খাব পাৰে আৰু পিকনিক খাবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ঠাই। গতিকে সকলোকে আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ, পিকনিক খাবলৈ আহক। পাছত দেখা যায় বনভোজৰ বতৰত আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে বনভোজৰ নামত কিছু লোকে উদ্ভণ্ডালিও কৰে, চৰকাৰৰ এছঅ'পিসমূহ মানি নচলে। এই ক্ষেত্ৰত কিবা আহ্বান জনাব নেকি? সেইখিনি মই সেইটোৱে কৈছোঁ, ধৰক মানুহে আজি চহৰত থাকি ফালে মানে বাহিৰত যাই ফালে মানে এই ধৰণে আউটিং কৰি ফালে পিকনিক খাব অলপ এনজয় কৰিব আহে। এইটো মাৰ্জিত যাতে থাকে, যাতে উদ্ভণ্ডালিটো নহয়। চাউণ্ড যাতে যিহেতু ইয়াত মানে ফৰেষ্ট এৰিয়া হয়, এটা চাউণ্ডখিনি যাতে ভলিউমটো কমকৈ দি ফালেও যাতে এনজয় কৰিব পাৰে, একদম বেছি লাউড নিদিয়েকৈ, এই ধৰণৰ কথা। গতিকে পিকনিক খালেতো চব থাকিব অলপ চলপ, কিন্তু মানে লিমিটত থাকি ফালে যাতে এনজয় কৰি যায়, সেইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এই পিকনিক स्पटखौ जोङो रुल मथै जों बेखेवजेनबाय। दिनै बेखेवजेननायाव फैदोंमोन बिटिसिनि इएम गणेश कसारी आरो जोंनि 29 नं नागजुलि समष्टिनि MCLA भजन दास बेबो फैदोंमोन। दा आरो बाहाय लोगोसे फैफादोंमोन बे नागजुलि ब्लक डेभेलपमेन्ट कमिटिनिनो TLCCनि चेयारमेन बेबो फैदोंमोन। दा जोङो नैबेहाय जोङो नोंथांनि मिडियानि दारै जोङो साफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्राफोरखौ जों खावलायनो लुबैयो जे जोंनियाव जाहाथे लावखार ओंखाम जाफैयोबा दावराव दावसि खालायनाङा आरो खालायोबा जोंना कमिटियाव डिउटि होनाय भलन्टियार थायो आरो माबाफोर फैनानै माबाफोर उसुबिदा जादोंबा बिथांमोनहा भलन्टियारनि खाथियाव बुंनो हागोन माबा मोनसे उसुबिदा जादोंबा माबा मोनसे नांगौ जादोंबा। आरो बाहाय जोङो जानाय जायगायाव गाज्रि दाखालायथों होननानै जों साफ्रोमनोबो डास्टबिन होनाय जाखायो, जाहाथे बायदिसिना बुस्थुफोरखौ डास्टबिनावनो जाखां लोंखां ज' गारो आरो प्लास्टिक गिलास बेखौबो दस्रायाव लेथेर फिथेर गारालासिनो डास्टबिनावनो ज' गारथों होननानै जोङो लावखार ओंखाम जानो जायफोरनाखि फैगोन आरो फैबाय बिथांमोनखौबो जों खावलायबाय आरो खावलायगोन आरो खावलायनाय थाबाय। बे जायगाया माबायदि जिहेतु लावखार ओंखाम जानो? बे जायगाया जोंना लावखार ओंखाम जानो थाखाय जोबोद मोजां, गुसु थान्दा एरिया। फेमिलिफोरखौ लानानै जोंहा बाहाय लावखार ओंखाम जानो थाखाय मोजां सुबिदासिन। जेरै भुटान हाजो दङ, साहाथिंहाय दंफां लाइफां सोमखोर दंफां लाइफां दङ, दैमा दैसा दङ, गोगोम दैमा गिदिर मोनसे दङ, बेनिफ्रायनो थिखांनाय केनेलफोर दै फिसा फिसा दंग' लांनाय जोंहा सानजाथिंबो सोनाबथिंबो दङ, दैनि थाखाय जेबो आंखाल गैया। आरो जोंना बाहाय भलन्टियारफोर थाखाजोबो हिसाबै फेमिलिफोर जेसेबांफोर मानसिफ्रा बाहाय पिकनिक जाफैदों दिनैसिमबो जोंनाव उसुबिदा मोन्दों होनना बुंलाङाखै। जोंखौ बुंदों मा साबायखर फंबायमोन, बेबायदिनो गार्डआव दोननानै जुदि पिकनिक जाहैयोबा आरो नोंसोर डेभेलप जागोन होननानै बुंलांबाय थादों।